Zama usakwanda mebaka ba Kenya ya IBC ni yanengane udhikwe kune amalebe atatike badhukanyo alame kukita kipela chawe msiyo nyubanini munini ula ubaniwe kutoka matuku miongole na mwanza mwine tuende kisioni cha mumbuni ya yulo iziso hito iwe kithini cha kawa kisioni cha kasinga mumbuni north malakwe umunde atati nyanya mabicha madhangumo kune walingilea wa kwe kune amalebe pala alama atia liya kune walingilea mabaniwe kwe yumilia muthenyani wa Oni Dan. Kati wateti nyanya la meyumilite kukitia kivila ki unyubanini munini ulobaniwe kutoi mumbune ya yulu ni meyumilia kwe umunde na kutunga madhangu kwanza amenweoza kwa na mivaka balamane wa lingilia kuende ya kumanda kivila ki kwendani kwanga iki nukitu wika tena Yesu inaamina nondini wateti ya wala na minduku nzio kinake na mundu muka eweka wiyumelete kuingane yoniki wakulia amwika medhukisye siasa ila sina maendeo bate kulua nduthi. Na kura yako ni maoni yako na kwamba nawaambia vizuri ya kwamba the moment you vote for development, don't just vote just because you are supposed to vote. Na indi ndikolia alao ndetu yemwe ni kwitha kindu gizeo na mathau mazeo mundu ndasemba eweka ine ndikolia alao nthe twitha tuitia kula ala twitha twende na tuyenda kibila kicha mumbuni north twithe na wendo twitie kula na mugo na indi still ndi extent kwenu endwa mumbuni north nenu muikata ukita ithukesia kilomwe woka mwithukesia na indi wethukesia kilomwe aini boitha ne bindesio ya kuthiana na indi kumana no ula wailete uneni wake ndwele na wateti angiala mekukitia kivila ki Evarison Mutuku Wambua wa Maendeleo Chapchap na Misi Mutua wa chama cha UDA. Ini sini tu utethia ya museo na itu kuna uya ula utonekana andu maitu maitetheka tuboyanie muno na tuikatate kuwete kinene onela tukwimba tuikuna campaigns ya mugo na after campaigns tukaimba twindu yasia kila ndo na ukuli andu nundu ibinda ya campaign ni yambia na nitwanewe ruhusa wa kuna campaigns tikune campaigns ina mugo tulilikene kana kuone kwa musi tisubiane atinengane ndaya atiti angiala mekwithagane yoneki wodini no mumbuni na mane walingilia kuyo mundi ni evo mutesia mbadha wa chama cha NLB Richard Nzioki wa CCU Steven Nzioka Mutiso wa chama cha PIK. Do hereby certify Anthony Chalo Kisoi is validly registered for the County Assembly Ward election to be held on 27th November 2025. Daniel Munkela, Mutongo TV, kumba kithini cha kao cha Kasinga County ni ya Masako.